judiciary authorities is to unite the two peoples, the Russian and the Ukrainian. What are the conditions for you to begin the negotiations with Kiev? If not with Zelensky, then with whom? One more important aspect. nkaba nkuriye ikigo giharanira inyungu z'abanya-Ukraine ndetse no gutambura ijwi ryabo mu itangazamakuru. Duhagararira inyungu za nyamwinshi z'abanya-Ukraine. Twagiye dukora ibintu byinshi cyane biharanira uburenganzira bw'abanya-Ukraine ndetse haba mu gihugu cya Ukraine no hanze yacyo. Nyakubahwa Perezida, twigeze kumva uvuga ko utazigera uganira n'igihugu cya Ukraine igihe icyo ari cyo cyose kizaba kitaremera kubahiriza amategeko y'itegeko nshinga ryabo ndetse n'andi mategeko agenga imitegekere ya kiriya gihugu, ndetse ukanavuga ko ubuyobozi buyoboye kiriya gihugu cya Ukraine ari ubuyobozi butemewe. Kuri ubu ni iki wavuga yuko urimo gusaba igihugu cya Ukraine cyo wasaba mbere yuko mwakwinjira mu biganiro n'igihugu cya Ukraine? Yicarire. Naho ibijyanye no kuba igihugu cya Ukraine kiyobowe n'abantu batujuje ibyangombwa ndetse badashyigikirwa n'itegeko iryo ari ryo ryose, ryaba ari ryo muri Ukraine cyangwa se itegeko mpuzamahanga, ibyo ngibyo ntawe utabibona. Ibi nigeze kugira icyo mbivugaho no mu bihe byatambutse, ariko n'ubu reka wenda nse n'ubikomozaho nubwo nabivuzeho. Harya wavuze ko muri ikigo mukorera abandi. Yego, turi ikigo gikora ku buryo mpuzamahanga. Ndabizi ko nabo babizi neza yuko uburyo ayoboyemo butemewe n'amategeko yaba mpuzamahanga cyangwa se muri Ukraine. Kubera iki mvuga gutya rero? Reka nongere mbisubiremo nk'uko nabivuze. Itegeko nshinga ry'igihugu cya Ukraine nta na hamwe rigaragaza yuko igihugu cya Ukraine gikwiye kuba kiyobowe muri ubu buryo. Bavuga ko nta buryo na bumwe perezida ashobora kwiyongera igihe cyo kuyobora igihugu cya Ukraine, ahubwo ubwo bushobozi buba bufitwe n'itegeko nshinga Verkhovna Rada. Hariho uburyo bwonyine igihugu cya Ukraine gikwiye kuba kirimo kuyoborwamo muri iyi minsi y'ibihe bidasanzwe. Ubwo buryo ni uguha inteko ishinga amategeko kuba ariyo intelligence and army institutions. So if a president loses legitimacy, the same happens downwards. So whatever they do, when they execute his orders, they become the accomplices in his illegitimate actions. That's first thing. Now, as for the preconditions for negotiations, we don't have any. We're prepared to hold a dialogue without preconditions. However, on the basis of what we have already agreed upon, and I have said it 100 times, what we have agreed on during the negotiation process in Istanbul at the end of 2022. Also, regarding the reality on the ground right now. We have presented the position of the Russian Federation. That was presented also during the June statement at the Russian Foreign Ministry. Iyo buri gihugu ibitari ibyo ibindi byose Zelensky arimo gukora n'itsinda yoborana naryo ntabwo byemewe. Hano niyo bibaye ngombwa yuko bongera ubushobozi bw'itegeko nshinga kugira ngo ribe yobora igihugu, barabikora, ariko ntabwo ari perezida ukomeza kuyobora. Ibi rero ni ukwirengagiza no kwica amategeko mpuzamahanga, ibituma natwe tugira impungenge zo gusinyana nabo amasezerano kuko dushobora kuyasinyana n'abantu batemewe n'amategeko mu gihugu cya Ukraine. Aha rero tugasaba ko bategura amatora, hanyuma uwo ari we wese batora nubwo yaba ari Zelensky tukaba twasinyana nawe. Naho ibyo kutubwira gusinyana n'igihugu cyoboye n'abantu bari aho ngaho bishyizeho, guhera kuri perezida akaba ari utoranya abaminisitiri, agatoranya abashinzwe ubutasi ndetse n'igisirikare, ntabwo iryo kosa dushobora kurikora kuko dushobora kuzicuza nyuma y'aha ngaha. Under control of the head of the state. But it's a formal issue. They can organize it in any way they want, but we need to sign this document only with a legitimate representative of a legitimate authority in the Ukraine. There was a question about... Конкретні кроки до інавгурації будуть якісь зі сторони Білого дому? Ми проводимо відповідь. Nyakubahwa Perezida, Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya, avuga yuko ubutegetsi bwawe n'uburyo uyoboyemo byose nta na kimwe cyemewe n'amategeko. Akanavuga yuko adashobora kuzasinyana amasezerano n'ubutegetsi butemewe mu gihugu cya Ukraine. Ibyo bintu bivugaho iki? Twebwe igihugu cyacu kiyobowe mu buryo bw'amategeko iyo mu bihe bidasanzwe. Itegeko ryo mu bihe bidasanzwe niryo ryashyizweho kuva 2022 kugera uyu munsi. Ibyo rero byavuga twe ntabwo bitureba. Tuzemera kwirengagiza amategeko yose y'igihugu cya Ukraine ndetse n'itegeko nshinga ubwaryo, kubera ko n'Uburusiya nabwo bwirengagije amategeko yose mpuzamahanga, buvogera igihugu cyacu, buvogera imipaka yacu. Ibyo rero biduha uburenganzira natwe bwo kuvogera no kwirengagiza amategeko yose agena iki gihugu mu gihe turi mu nyungu zo kurwanira uburenganzira bw'igihugu cyacu.
kubera ko Putin yabikoze natwe tuzabikora kugira ngo turinde uburenganzira n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Nta muntu n'umwe wadutegeka icyo gukora igihe cyose Putin yamaze kuvogera ubwo burenganzira ndetse n'amategeko mpuzamahanga yose nta na rimwe asize. Від нього багато всього залежить. Факт. Бо він, ще раз, рішучий. Mugira amahoro nshuti bakundwa ba Kakisa 27 TV ndetse nanjye ubwanjye Derek Mugabo. Reka mbatashye kandi mbaha ikaze mu biganiro n'ubundi dukora umunsi ku munsi hano kuri Kakisa 27 TV. Ibiganiro bigaruka ku makuru abarimo kuvugwa. Uyu munsi n'ubundi reka tuganire mu buryo buhinnye, abarundi numva bavuga ko ari imfunyafunyo. Tubicishamo amaso mu kiganiro kigufi turi kore nonaha kigaruka ariko nanone ku kiganiro umuyobozi w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky yagiranye n'itangazamakuru ry'iwabo arimo avuga ku ngingo z'uko barimo kwitegura uyu mwaka wa 2025 ndetse nuko barimo kwitegura kuba igihugu cya Leta Zunze za Amerika kigiye kubona umuyobozi mushya ariwe Donald J. Trump ushobora kuzatuma amahoro agaruka muri kiriya gihugu cya Ukraine ku ntambara gihanganye muri igihugu cy'u Burusiya. Uyu mugabo yongeye gukomoza ku ngingo ivuga yuko ayoboye igihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko y'igihugu cya Ukraine ariko azakomeza kwica ayo mategeko kuzageza igihe Uburusiya buzarekereraho kuvogera igihugu cyabo. Akavuga yuko igihugu cyabo cyavogerewe n'Uburusiya bwirengagije ayo mategeko y'igihugu cya Ukraine ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Ibyo ngibyo nawe ari byo yagendera hakica amategeko y'igihugu cye kugira ngo akumire Uburusiya. Ibyo rero yabivuze yabigarutseho arimo asubiza umunyamakuru wari umubajije ikibazo kivuga kiti bwana nyakubahwa Zelensky ko Vladimir Putin avuga yuko wishe itegeko nshinga wanyuranyije n'icyo itegeko nshinga rya Ukraine riteganya ndetse ukanashyiraho itegeko rinyuranije n'ubundi n'itegeko nshinga icyo riteganya. Ubwo ahubwo yashaka kuvuga yuko mu itegeko nshinga ry'igihugu cya Ukraine rivuga yuko inteko ishinga amategeko Verkhovna Rada ariyo ifite inshingano zo kuyobora igihugu igihe igihugu kiri mu bihe by'amage nk'ibyo Ukraine irimo. Hanyuma iyo inteko ishinga amategeko manda yayirangiye icyo gihe inteko ishinga amategeko ihita igena itegeko ryo mu bihe bidasanzwe ariryo ryitwa amashoro rikaba ariryo riyobora igihugu mu gihe barimo gutegura amatora y'inteko ishinga amategeko. Iyo amatora y'inteko ishinga amategeko arangiye inteko ishinga amategeko kongera igasubirana ubushobozi cyangwa igatorwa muri ibyo bihe bidasanzwe. Ya nteko ishinga amategeko ikuraho bya bihe bidasanzwe cyangwa rya tegeko rya mashoro hanyuma inteko ishinga amategeko ikongera ikagira inshingano zo kuyobora igihugu. Aho niho bwana Vladimir Putin yahereye avuga yuko igihugu cya Ukraine kiyobowe n'agatsiko k'amabandi yihaye kuyobora igihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Akanavuga ko nibi byose birimo kuba biterwa nuko ako gatsiko katsikamiye kakanakanagira amategeko y'igihugu cya Ukraine guhera ku itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko yose. Ejo bundi rero guhera ariko yabitangiye guhera mu kwezi kwa gatanu kwa 2024 avuga yuko atiteguye gugomeza kugira ibyo aganira n'igihugu cya Ukraine igihe icyo ari cyo cyose kiyobowe n'abantu batemewe n'amategeko y'igihugu cya Ukraine. Ntabwo ari amategeko y'igihugu cy'u Burusiya ahubwo ni amategeko y'igihugu cya Ukraine. Akavuga ati Zelensky manda yarangiye mu kwezi kwa gatanu kwa 2024 ariko intambara yari yatangiye mu kwezi kwa kabiri ku itariki 24 z'umwaka wa 2022. Intambara igitangira ku itariki yatangiriyeho uwo munsi Zelensky yashyize ashyiraho itegeko ryo mu bihe bidasanzwe kandi icyo gihe gushyiraho iryo tegeko nk'uko nari maze kukubwira byari binyuranije n'itegeko nshinga ry'igihugu cya Ukraine ariko we ahita abikora ashyiraho itegeko ryo mu bihe bidasanzwe avuga ko rizamara amezi 3 gusa mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane no mu kwa gatanu ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu nibwo iryo tegeko ryo mu bihe bidasanzwe ryagombaga kuba risoza akazi karyo hakagira ikindi gikorwa n'iki cyari gukorwa. Hagombaga gushyirwaho ububasha bwagombaga gushyirwa mu maboko y'inteko ishinga amategeko. Perezida w'inteko ishinga amategeko akaba ari uyobora igihugu. Yamara kuba ari uyobora igihugu manda y'inteko ishinga amategeko yarangira bagashyiraho itegeko bagashyiraho ibihe bidasanzwe bakoresheje itegeko ryitwa amashoro bagasubira inyuma bagatora inteko y'ishinga amategeko
barangiza bakongera bagakuraho rya tegeko ryo mu bihe bidasanzwe bakongera bakayobora bakoresha inteko ishinga amategeko. Ariko Zelensky yahise ashyiraho iryo tegeko ryo mu bihe bidasanzwe avuga yuko rizamara amezi 3. Ayo mezi 3 ashize ntiyavuga ko arikuyeho cyangwa arirekeyeho, waraguma aricecekera araguma arayobora. Abageragezaga kumubaza ibibazo yarababwiraga atari ibyo ugira ngo biranabareba burya ibyo ntabwo bibareba, kubera ko nijye ufite inshingano zo kuyobora kino gihugu, ni nayo mpamvu mutagomba kumubaza ibibazo ibyo ari byo byose. Hanyuma rero ibyo guhera mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka wa 2022 kuza kugera mu kwa gatanu kwa 2024 nibwo Vladimir Putin yumvikanye bwa mbere avuga yuko yaravuze ati Putin said that under Ukrainian constitution, martial law stipulates that only the powers of the Supreme Council are extended, but not those of the president. Ukrainian lawyers say that extension of the President Volodymyr Zelensky powers is covered under other laws. Putin we yavugaga yuko kongera ububasha bwa perezida cyangwa kongerera igihe perezida bitari mu itegeko nshinga ry'igihugu cya Ukraine, kandi koko niko bimeze. Hanyuma akavuga yuko hari gukurikizwa ibyo itegeko nshinga riteganya ry'igihugu cya Ukraine, ubwo hakajya itegeko hakayobora inteko ishinga amategeko. Ariko abanyamategeko bo muri Ukraine mu gukavaringa urwo ruhande cyangwa mu gushyigikira ibyo perezida wabo arimo gukora, bakavuga yuko ibyo arimo gukora bishyigikirwa n'andi mategeko bishyikirwa n'andi mategeko. Hanyuma ejo bundi hari mu kwezi kwa 11 kwa 2024 Isana, ngira ngo hari ku itariki 6 Astana, ntabwo ari Sana, Astana muri Kazakhstan, Vladimir Putin arongera aravuga ati bamubajije ku kijyanye n'ibiganiro gusoza intambara nuko bizagenda n'icyo we nkawe asaba, aravuga ati twebwe icya mbere twiteguye ibiganiro, icya kabiri nta preconditions, nta bintu dusaba mbere yuko ibiganiro biba ngo nibitakorwa ngo ntabwo tuzajya mu biganiro, ntabyo. Ariko icyo dusaba ni kimwe gusa, ubuyobozi bw'igihugu cya Ukraine tuzaba tuganira nabwo bugomba kuba ari ubuyobozi bwemewe n'amategeko yo muri Ukraine, kugira ngo twizere neza ko ibyo tugiye kuganira no gusinyana nabo bizubahirizwa, bizashyirwa mu bikorwa. Baramubaza bati se ubuyobozi ntibuhari? Ati ubuyobozi nta buhari, ubuyobozi buhari ntabwo bwemewe n'amategeko y'igihugu cya Ukraine. Icyo gihe akavuga ko nyine agasubiramo biriya byose bimaze kuvuga, akavuga yuko ubuyobozi buriho butatowe n'abaturage, akavuga yuko ubuyobozi buriho bunyuranije n'itegeko nshinga, agatanga igisubizo kigira kiti let them vote, reka boganizinga amatora, reka bategura amatora, reka bategura uburyo bwo gutora, nibashaka bazagarure Volodymyr Zelensky ko ari we watsinze amatora ariko yemewe n'itegeko nshinga ry'igihugu cya Ukraine. Nibamara kumutora icyo gihe tuzandika, tuzaganira, tuzavugana tuzi ko turimo kuvugana n'umuntu watsinze amatora mu gihugu cya Ukraine. Ariko ibitari ibyo ntabwo dushobora kwinjira mu masezerano n'igihugu cyangwa n'ubuyobozi kandi ari itsinda ry'abantu baje bagashimuta igihugu, we yita itsinda ry'ibisambo byashimusa igihugu bikaba bikiyobora bijyanye n'uko ababatumye kugishimuta babishaka. Wakavuga yuko abanyaburayi ndetse n'abanyamerika aribo bategetse Zelensky ndetse n'ikipe ayoborana nayo, cyane ko burano ujya gukurikirana uzasanga hafi 70% by'abayoboraga mbere muri leta yemewe batakiri muri leta kubera yagiye abahindura azana abashya, kuko abambere bageragezaga kubaza ibibazo barimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dmitry Kuleba wirukanywe azira yuko yarabajije niba ibirimo gukorwa bitanyuranyije n'amategeko y'igihugu cya Ukraine, abaza niba nta cyakorwa. Baramubaza bati se wumvaga byagenda bite? Ati giye numvaga twasaba agahenge ceasefire, muri ako gahenge bagategura amatora, muri ako gahenge bagatora, bamara gutora bagashyiraho ubuyobozi wemewe n'amategeko, hanyuma umuyobozi wemewe n'amategeko agakomeza kuyobora igihugu. Zelensky akagira ubwoba bw'uko Dmitry Kuleba yarazi kwishakira ubushuti mu mahanga, ibyatumaga ashobora no gutekereza yuko nawe ashobora kuzigaragaza nk'umwe mu bashaka kuyobora igihugu cya Ukraine, ibishobora kuzana ibyago ku ruhande rwa bwana Zelensky byo gutsindwa ayo matora, hakaba hatorwa Kuleba, hanyuma Kuleba akaba ari wayobora igihugu. Ikindi Volodymyr Zelensky agashinzwa, ni ugushinzwa, ariko ibyo
wenda ntabwo twabigira ingingo ikomeye cyane, gusa ashinzwe n'abaturage b'igihugu cya Ukraine ndetse n'abandi bantu b'imahanga ko atari umwenegihugu w'igihugu cya Ukraine, ari uw'ahandi nyine watuye hariya ariko ari uw'ahandi. Ni ukurikirana neza bazakubwira ko ari umuyahudi. Ngira ngo ejo bundi wanabonye kuri 25 z'ukwezi kwa 12 ubwo hatangiraga, ubwo mu bindi bice by'isi habaga Noheli yego, muri Ukraine no mu gihugu cya Israel bafite umunsi witwa Hanuka, ariwo bari barimo kwizihiza. Ni umunsi wo bizirizaho kongera gusubizwa rwa rusengero rwabo cyangwa ya sinagogi yari yarubatswe na Salomo, hanyuma bakaza kwirukanwa ngira ngo n'Abasiriya, sinzi ubwami bwaje kwirukana Abisiraheli bo batwara urusengero rwabo, hanyuma kuri uwo munsi baza kongera kurusubirana, barusubiranye batangira kujya bizihiza umunsi barusubiraniyeho, bawuhuza rero n'uriya munsi wo ku itariki 25, kuko bo batizihiza Noheli, kuko Noheli nyine ni ikindi, ni umunsi witurukiye ahandi. Nunabikurikirana neza uzasanga Noheli ubwabyo bivuze Noeli, kandi no ari impakanyi, Eli ari Imana cyangwa Uwiteka cyangwa ukundi kuntu wabyita. So bwivuze ngo Noheli buhakanye ko nta Mana ibaho, ariko ibyo reka tureke. Hanyuma rero bakamushinza kuba umuyahudi. Nejo bundi nyine ubwo kuri Noeli cyangwa kuri Noheli bari barimo bo bizihiza Hanuka, umunsi w'abayahudi, kuruta uko bakwizihiza ibyo abandi bizihiza. So bakavuga bati igihugu cyacu cyarashimuswe, gishimutwa n'uyu muntu wavuye ahandi, kandi hari abanya-Ukraine baho ngaho bahari bakavukire barimo ba Dmitry Kuleba, Andrei Sibiha n'abandi bayobozi bagiye batandukanye barimo hari, ariko hakabamo na bamwe mu bakomeye bakekwa ko atari ba nyiri igihugu. Ariko ibyo n'ubundi ntabwo bigenderwaho cyane, kuko urumva erega buri ibihugu byose ugiye gushaka ba nyiri igihugu byagorana, kubera ko abantu bavukira mu bindi bihugu bakazatura mu bindi bihugu, cyangwa se bagatura muri ibyo bihugu barakombotse ahandi. So iyo ntabwo ari ingingo yakabaye nyamukuru, kuko ugiye kuyizana waba usa n'ugiye kurobanura. Gusa abanya-Ukraine bayirebaho bakavuga bati muri gakondo yacu dufite bene wacu ba hano ba kera b'abanya-Ukraine, nyine bakabaye batuyobora bagendeye, bafite ibyo bagenderaho. So Zelensky rero bakamushinja kuba wenda ashobora kuba ari umwe utari uwabo. Amaze gutinya ko rero bishobora kumubyarira ikibazo cy'uko baramutse binjiye mu matora, uyu Dmitry Kuleba wikundisha ku baturage, akikundisha ku bihugu by'imahanga, bishobora kuzatuma ibyo bihugu by'imahanga bibona yuko ashoboye, kandi ko arashoboye, ni umuhanga mu bya diplomasi, bishobora gutuma ashyigikirwa n'ibihugu by'imahanga. Ibyo bihugu by'imahanga byamwemerera biti iyamamaze, bikaba byasoza atsinzwe kubera ko we ari uwo muri kiriya gihugu. Abaturage bamukunda akaba yatsinda amatora, hanyuma yaba yatsindiye gufashwa na biriya bihugu bibatuma, bikaba byatuma perezida w'igihugu cya Ukraine ahita amwirukana, kubera ko yaratangiye kujya abaza ibibazo bya hato na hato. Aramwirukana, ahita amusimbuza Andrei Sibiha, ubu ngubu akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Ukraine. So Volodymyr Zelensky rero agatinya kwinjira mu matora muri ibyo bihe byabanje, kubera iyo ngingo no kubera abantu baguma bamubaza ibibazo, kubera iki wica amategeko. Uyu munsi rero ku munsi w'ejo nibwo hasohotse nyine ikiganiro kigaragaza ibyo yaganiriye n'itangazamakuru Musanzi we ku biro bya perezida Pachansky, kugira ngo abaganirize ari kumwe n'umugore we, kugira ngo bagire icyo babwira abaturage b'igihugu cya Ukraine. Bavuze ku ngingo zitandukanye, bavuze ku ngingo y'uko abanya-Ukraine barimo gusohoka igihugu ari benshi mu bihugu byegeranye n'igihugu cya Ukraine, ukuyemo Uburusiya, kuko Uburusiya ni bake cyane abimuwe n'intambara mu bice Uburusiya bwafashe guhera 2022, nibo twabonye ejo bundi bagera ku bihumbi 100 bataha. Ariko abo bihumbi 100 bikavuga yuko hari harimutse nibura hagati y'ibihumbi 70, hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 70. Hanyuma bakavuga yuko hari ababonye abimutse mu byabo batashye, baravuga bati se twe kuki tutabakurikira tugahungira aho hantu hatekanye kurusha ahandi, kuko aho Uburusiya bwafashe kuva 2022 aheje 90% by'aho bafashe haratekanye kurusha Ukraine yose uko itekanye kuri ubu. So bamwe mu baturage bakivira mu bice Ukraine iyobora, bakigira mu bice Uburusiya bwafashe, kuko ibyo bice Uburusiya bwafashe 90% byabyo biratekanye kurusha ibice biyorwa na Ukraine. Ikindi, abaturage barimo gusohoka mu gihugu cya Ukraine berekeza mu bihugu bituranye n'igihugu cya Ukraine, ariko byumvikana
na Ukraine. Ubwo turavuga igihugu cya Poland kuko ari kimwe mu bihugu byumvikana na Ukraine, tukavuga n'igihugu cya Moldova kiri mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine, ariko cyo Moldova kubera ko ari igihugu kidateye imbere mu bukungu n'umutekano wacyo ujegajega, kuko Uburusiya bwamaze kubijirira bufatamo intara iri mu majyaruguru mu burasirazuba bushyira amajyaruguru icyo gihugu cya Moldova yitwa Transnistria. Iyo ntara ikaba ari intara ituwe n'abantu umubare munini w'Abarusiya bifuza yuko bakwegamira ku gihugu cy'Uburusiya bakayoborwa n'igihugu cy'Uburusiya. So umubare munini w'abaturage b'igihugu cya Ukraine muri uyu mwaka bamaze kurambirwa intambara, ku buryo nahoze mbona raporo zigaragaza ko nibura ku munsi hashobora kuba hasohoka abantu bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 10 binjira mu bihugu birimo igihugu cya Poland, kuko ari cyo gihugu kiri muri NATO kandi gisa n'igitekanye kikagira n'ubukungu bukomeye ugereranije n'ibihugu bindi. Kandi abantu bahunga burya biragoye kubakomera nubwo hari aho babakumira. Numbaza ngo ni hehe, nzakwereka muri Misiri, kubera ko Misiri buriya yakumiriye, yafunze imipaka yabo ku banyegaza bahunga intambara za Israel mu gace ka Gaza. Irababwira toya mushobora kuza iyo myumvire yanyu mukayishyira mu baturage bacu bikabyara ikibazo. Ariko igihugu cya Poland kiri imipaka irafunguye ku mpunzi, ariko abanyakirene nanone ni gake cyane batekereza guhungira mu gihugu nka Belarus kiri mu majyaruguru y'igihugu cya Ukraine. Ahubwo wenda buriya bajya bakwitorera bagaca muri Poland bakaba bajya mu bihugu nka Lithuania ndetse na Latvia biri muri NATO, bakaba banazamuka bakajya muri za Finland n'ahandi, cyangwa se bakerekeza mu Burayi bwa kure. Ibyo bihugu bikaba byiteguye kubakira. Twigeze tubona imbwirwaruhame za Perezida Volodymyr Zelensky ari babaza abanyaburayi impamvu batabaha uburinzi bw'ikirere, batabaha intwaro, kandi bo ibihugu byabo bitekanye. Akavuga ati rero ibintu ni bibiri, mureke abaturage bacu tubohereza aho ngaho, bazaho bakore babe mu bihugu byanyu, icyo cyo nibahagera bazakora ibihugu byanyu bitera imbere. Abaturage bacu baracyari bato, ni abahanga, barashoboye, bakunda umurimo, tugiye kubohereza aho ngaho kuko n'ubundi mwanze kuturinda kandi ntago baba mu gihugu kitarinzwe. Muturinde cyangwa muduhe intwaro twirinde. So ubwo rero barimo bamubaza ku bijyanye n'imibare y'abaturage barimo kwimuka cyane. Zelensky yababwiye ati turimo turagira icyo dukora kugira ngo turebe ko twabarinda, ariko mu byo turimo gukora kurusha ibindi ni ukureba yuko twasaba ubundi bufasha burushijeho kugira ngo turusheho kurinda abaturage bacu. Ariko niba bitanakunze ibyo kurinda abaturage bacu, turaza kubareka bakomeze bisunike bajye muri biya bihugu. Ubwo urumva ko ashyigikiye ingingo yo kuvuga ngo abaturage basohoke mu gihugu bagende bajye gushaka ahandi hatekanye kurusha muri Ukraine. Ubwo nibikomeza gutyo, iyi ntambara igakomeza muri uyu mwaka, abanya-Ukraine bamaze kugaragaza ko barushye mu mutwe, barambiwe intambara, igikurikiyeho ari uguhunga igihugu. Ariko nanone ibyo bikagaragaza ko Bwana Zelensky amahirwe yo kuba yakongera gutorwa nyuma ya manda yarangiye mu kwezi kwa gatanu kwa 2024 ari make. Akaba ariyo mpamvu umuntu yarebera havuga ati niyo mpamvu arimo kunaniza ibijyanye n'amatora. Yavuze ati kugira ngo habeho amatora, kugira ngo mu gihugu cya Ukraine habe amatora, icyambere tugomba kuzaba twarahagaritse intambara. Kugira ngo amatora abe hagomba harahagaze intambara. Noneho tukareba kugira ngo intambara ihagarare birasaba imibare miremire. Imibare miremire gute? Kugira ngo intambara ihagarare mu gihugu cya Ukraine, keretse Ukraine ibaye itakigira ibitero ku Burusiya, keretse Uburusiya bubaye bwaratse Ukraine kari agace ku Burusiya bafite. Noneho bamara kubaka kari agace ku Burusiya bafite, ubwo bya bisobanuye ko Uburusiya bugiye kurekeraho kugaba ibitero kuri Ukraine. Ikindi, Ukraine nayo igiterekera kugaba ibitero ku Burusiya muri izi ntara za Ukraine Uburusiya bwafashe. Ibyo se bizashoboka? Ukuntu bitashoboka vuba nuko Ukraine ititeguye gutakaza Kursk, kuko nitakaza Kursk izaba nta kisigaranye ijyana ku meza y'ibiganiro barimo guteganya kuzagira nyuma yuko Bwana Trump azaba amaze kurahira. So uko guhagarika ibitero no guhagarika intambara ntibishoboka. Ikindi, Vladimir Putin yavuze yuko batazigera bahagarika intambara iby'agahenge, kuko badakeneye agahenge ahubwo bakeneye amahoro y'igihe kirekire. Kubera icyo byanga, aravuga ati nituramuka tubahaye agahenge bazaba babonye umwanya wo kwisuganya, kwiyubaka no kongera kutugabaho ibitero bundi bushya nyuma yaho bazaba bamaze kubona umwanya wo kwisuganya. Akavuga ati dushobora kuvuga tuti tubahaye agahenge wenda k'amezi 3. Ako gahenge bakagenda bakagakoresha mu kuvura abasirikare, kuruhura abasirikare, gutoza abandi basirikare, kubona izindi ntwaro, kuzirunda, kuzegereza Uburusiya n'ibindi byinshi. Rimwe na rimwe bakaba barazabiramo n'ingabo z'imahanga nk'uko basanzwe babikora. So Putin akaba akavuga ati kubareka ngo tugira agahenge bishyira mu byago twe kurusha Ukraine, ariko kuguma kurwana nabo
bibabuza umwanya wo kwitegura no kwitunganya no kuruhuka, kuko burya kuruhuka birakenerwa. Ushaka kumenya ko bikenerwa, wabibaza Benjamin Netanyahu, niwe babajije impamvu agiye mu gahenge, bamubaza niba atatsinzwe urugamba na Hezbollah, mu gusubiza aravuga atoya, ntabwo twatsinze urugamba na Hezbollah, ahubwo turashaka ko abasirikare bacu baruhuka, turashaka kongera kubona izindi ntwaro kuko izo twabonaga ziratinda, turashaka no kwitegura umwanzi ukomeye ariwe Iran. Ni ukuvuga ngo aka gahenge ntabwo ari agahenge kuvuga ngo intambara irarangiye, ahubwo ni agahenge ko guha umwanya Israel kwitegura kugira ngo izongere yatake. Noneho Putin nawe yabireba akavuga ati turamutse tubahaye ako gahenge kaba ari agahenge ko kwitegura kugira ngo bazongere batwatake, noneho bafite ingufu ziruta izambere, bikaruta rero yuko dukomeza kurwana. So nta gahenge tuzatanga. Ubwo ingingo ya Zelensky yo kuvuga ngo hazabanza haboneke agahenge cyangwa se to end the hot stage of the war. The hot stage of the war, nyine aha hantu intambara iri, urugamba rukomeye cyane, barashaka kubanza kurucubya. Kandi ikintu cyonyine cyacubya urwo rugamba ni ugushyiraho agahenge k'igihe runaka, icyo gihe runaka cyarangira intambara ikaba yakomeza, cyangwa se bakaba bakwemera kujya mu biganiro intambara ikarangira burundu, kuko hari aho byagiye biba mu ntambara yo mu 1980 kugeza 88 Iran na Iraq batangiye ari agahenge bisoza bagiye mu mahoro, kubera yuko n'ubundi bari bamaze kubona mu gihe cy'imyaka 8 nta musaruro byatanze, kandi ibyo bibwiraga yuko bazatsinda Iran babona bitarimo gukunda, baravuga bati reka tujye mu masezerano y'amahoro, basinya amasezerano y'amahoro. So naba ngaba habaje agahenge, byashoboka ko agahenge kakurikirwa n'amahoro no gusinya amasezerano y'amahoro, ariko ako gahenge Putin akavuga ati singatanga, ningatanga baritegura baze baturase. Ikindi Zelensky yavuze ati kugira ngo tujye mu matora hagomba kuba habanje kubaho kugira ingabo a strong army, kugira ingabo zikomeye zishobora kurinda Ukraine. Kugeza ubu igihugu cya Ukraine kije mu ntambara gifite ingabo ziri hagati y'igihumbi ya miliyoni 1 na miliyoni 1.300 abari active, aba veteran bafite 900. Kugera ubu iyo bara imibare y'ukuntu abasirikare bagiye bapfa, ubona yuko nibura bamaze gupfusha abasirikare nka miliyoni, nubwo kuko Uburusiya bwatugaragarije ko bapfushije hafi mu 800, Ukraine ikavuga ko ubwayo yapfushije ibihumbi 400. Donald Trump akavuga ngo uwo mubare batangaje ni bawugabanyije kabiri, ubundi ni times 2, ni nkubwe yawo inshuro ebyiri. Ubwo kuvuga ngo niba batangaza mu 400, Trump akatubwira ko ari nkubwe ebyiri, Uburusiya bukatubwira ko ari miliyoni, dufashe miliyoni y'Uburusiya tugafata na 800 ya Trump, tugafata na 400 ya Ukraine, twahita tubona yuko nibura Ukraine yapfushije abasirikare bari hagati ya miliyoni na 400. 400 yiyemerera, 800 Trump avuga, na miliyoni Uburusiya buvuga. Kuko aba bose yaba ari Trump ashingira ku makuru y'ubutasi, yaba ari Volodymyr Zelensky ashingira ku makuru y'ubutasi, ndetse n'ingabo ze babara babo bari bafite bagapfa, noneho bakagabanya imibare mu rwego kugira ngo bihagarareho, hanyuma Vladimir Putin nawe agashingira ku makuru y'ubutasi abahabwa n'ingabo ze, nubwo aye ataba accurate, kubera ko ntabwo wakwica abasirikare ku mirongo y'urugamba rwo mu kindi gihugu ngo nurangiza ugaruka uzo n'ababari. So aye biba ari ukugenekereza, aya Ukraine abari mu kuri guhisha ukuri kwa nyako, kubera ko badashaka kwisebya, hanyuma aya Trump yabukuri kubera ko bamuha intelligence, bamuha makuru y'ubutasi, ayo makuru y'ubutasi akaba ari yashingiraho avuga ibintu runaka. Ntabwo burya yapfa ko nta president upfa kuvuga gutyo buriya nubaza neza bazakubwira yuko nta n'umupresident ujya wibeshya byo kwibeshya gutyo gusa, ahubwo aramutse abikoze wenda urugero nk'uyu munsi muri icyo kiganiro cya Zelensky yahise avuga ati harya yatangiye asetsa atebya, ati harya intambara simaze iminsi 1000, ahita akomerezaho muri uko gutebya avuga ko intambara imaze iminsi 1000, intambara yabo imaze kurenga iminsi 1000, irajya mu 1000 hafi n'ijana, mu 1000, ariko iri hafi kugeza mu 1100, iminsi 1100. Ariko uko gutebya n'ubundi gushingiye ku kuri guke, n'abaperezida ujye ubona bigira nkaho barimo gutebya, baba bashaka kugira ibyo batambutse, ariko nta mu perezida wibeshya, burya nibo bantu bonyine bashobora kuvuga ibintu bafite icyo bagamije kandi bigakora. So bwana Zelensky akavuga ati kugira ngo tuzinjire mu matora bizadusaba kubanza kugira igisirikare gikomeye, igisirikare gikomeye gishobora kurinda igihugu cyacu. Ufashe icyo gisirikare bari bafite icyo gihe, ugafata n'igisirikare basigaranye iki gihe, ukibaza n'icyo bisaba kugira ngo Ukraine igire igisirikare gikomeye, ni urugendo rurerure, ntabwo ari nona. Kubera iki? Ukraine ifite ikibazo cy'abasirikare bake,
ifite ikibazo cy'itegeko draft, itegeko ryemerera igihugu cyabo kwinjiza abana mu gisirikare, rivuga yuko nta muntu wo munsi y'imyaka 10 wo munsi y'imyaka 25 wemerewe kujya mu gisirikare cya Ukraine, ngo uwo muntu aba akiri umwana. Blinken na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabwira Ukraine bati se iyo myaka kari myinshi twebwe ko tujya dufata n'abatoya tukabashyira mu gisirikare, wowe kucyumva yuko utabikora muri ubwo buryo. Bakamubaza bati wowe kucyumva utabikora muri ubwo buryo ugashyigikira iryo tegeko abana bakajya bajya mu gisirikare ari batoya, akavuga atoya abanya-Ukraine ntabwo babinyemerera. Aho ngaho yanze kumanura imyaka, ariko akanagendera ku ngingo ivuga ngo mwebwe muradushuka mukanga kuduha ibikoresho, mwaza mukatubwira ngo dushyira abandi bana mu gisirikare n'abariyo ntacyo bafite, nta bikoresho bafite. So akavuga ati rero ntabwo twe tuzongera umubare w'abasirikare, igihe icyo cyose turabona ibikoresho, dukeneye ibikoresho kuruta kongera umubare w'abasirikare, kugira ngo n'abari ku mirongo y'urugamba babanze babone ibikoresho, hanyuma ubundi tuzashaka uko twongeramo abandi basirikare. Hanyuma ubwo akavuga ati igihe tuzabonera igisirikare gikomeye nibwo tuzinjira mu matora. Icyo gisirikare gikomeye kizaba gishobora kurinda imipaka ya Ukraine yose ndetse n'ubushotoranyi bw'Uburusiya bw'ahazaza. Icyo gihe tuzavuga tuti reka tujye mu matora. Naho ubu ngubu nta matora ahari. Ikindi, powerful security guarantee. Security guarantee, twumvishe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabo w'igihugu cya Ukraine ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 arimo agaruka ku cyitwa security guarantee. Aravuga ati twebwe mwaradushutse mu 1994 mutwijije amasezerano yitwa Budapest Memorandum. Yari amasezerano yavugaga yuko Ukraine yiyambura ibyagombaga kuyirinda ikabitanga, hanyuma bibihaye bakazayirinda. Muri ayo masezerano bakavuga yuko ibihugu byasinye ayo masezerano bitagombaga gutera ibihugu 4 byagombaga kwinjira muri ayo masezerano. Muri ibyo bihugu harimo igihugu cya Kazakhstan, Tajikistan, Belarus ndetse n'igihugu cya Ukraine. Ibi bihugu ko ari 4 byahoze mu bumwe bw'abasoviete, ariko abasoviete barabyiyegereje, barabikoreyemo ibikorwa byinshi cyane. Ibikorwa bwo ndavuga inganda, ubuhinzi bugezweho, amashuri n'ibindi bikorwa remezo bikomeye. Ariko icy'ingenzi kurusha ibindi, barahubatse inganda zikora ibikomoka kuri nucleaire cyangwa se ibisasu kirimbuzi. Hanyuma bageze ku gihugu cya Ukraine baravuga ati rero wowe Ukraine, wowe Belarus, wowe Kazakhstan, wowe Kyrgyzstan, Tajikistan, mutange intwaro. Ukraine na Kazakhstan icyo gihe nibo bari bafite nyinshi. Ukraine yari ifite nyinshi zishoboka kuko yari ya gatatu mu bihugu bitunze nyinshi guhisi. Irazifata amawoheda agera ku 1900, ubwo ibisasu kirimbuzi bigera ku 1900 irabitanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yabonyeho, ariko kuri guhari nuko ntacyo yigeze ibonaho kuko bitari ibyayo, byari byarakozwe n'abasoviete, byagombaga gusubira mu basoviete. Abasoviete icyo gihe bari abarusiya, n'ubu ni abarusiya, so byagombaga gusubira mu basoviete. Hanyuma baravuga bati nimura kubitanga nta gihugu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'Uburusiya dusinya amasezerano, nta gihugu kizigera cyongera kubatera uko muri 4. Nyuma yaho suko byagenze, ahubwo batangiye kwinjira ubutegetsi gahoro gahoro, kugera ubwo muri 2014 bateye kudeta. Perezida wari watsinze amatora witwa Victor bamuvanaho ngo nuko ashyigikiwe n'Uburusiya cyangwa se yumva Ukraine yabana neza n'Uburusiya. Bahita bashyiraho wabo Alexandra. Bamaze gushyiraho wabo Alexandra, Uburusiya buhita bufata Crimea kuko bwabonaga yuko bwinjiriwe, bashaka gutwara Ukraine, kandi baravuganye ko nta muntu ugomba kwinjira mu miyoborere, mu mitegekere no mu myitwarire y'igihugu cya Ukraine. Kigomba kuba ari igihugu kiri free, kitari pro west, kitari na pro Russia, kiri neutral. Hanyuma Uburusiya bumaze kumenya amakuru yuko bano muri 2014 mu kwa kabiri bakuyeho uriya mu perezida, barangije bavuga yuko ari abaturage bamwanze ngo kubera ko amatora atagenze neza. Haba imyigaragambyo, bapanga gahunda yuko bagomba kubanza gutegereza bagapanga yandi matora. Ayo matora igihe kigeze cyo kuba, mbere yuko abo bahita basohora umwanzuro bavuga ngo we have established the government of winners. Ibi ni Sergei Lavrov wanabitubwiye ejo bundi dusobanurira kurushaho igihe yari arimo aganira n'umunyamakuru witwa Tucker Carlson wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubwira impamvu igihugu cy'Uburusiya cyafashe Crimea. Ashingira ku ngingo ebyiri, ku ngingo eshatu. Iya mbere hatuye abarusiya benshi kurusha ahandi, iya kabiri Ukraine ntabwo ishaka abarusiya no gukoresha ikirusiya hariya mu gihugu cya Ukraine, iya gatatu abanya-Ukraine, abanya-Crimea
batoye basaba yuko Uburusiya bubayobora. So bagomba kuza kuyobora, Uburusiya bugomba kuza gukora icyifuzo cy'abanyakirimiya basabaga. Hanyuma icyo gihe Uburusiya nyine buhita butera bwitwaje yuko Ukraine yinjiriwe. Ubwo yinjiriwe bagaba bashaka gushyira abayobozi babo no guca Uburusiya muri Ukraine, nabo reka bafate ibice bimwe bya Ukraine babyigarure. Nuko byagenze mu kwa kabiri bafata Crimea, mu kwa kabiri 2014 bafata Crimea batangira kuyiyobora. Hanyuma ubwo ibi byose nimo ndabyerekana nkwereka icyitwa powerful security guarantee, kwizezwa cyangwa se kubasinyira amasezerano y'umutekano yuko batazigera bagira icyo bakora cyangwa batazongera guhungabanya umutekano wabo. Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubwongereza barenze kuri ayo masezerano binjira muri politiki ya Ukraine. Uburusiya nabwo bihita buyarengaho bwinjira muri Ukraine. Ubwo no kuvuga ngo bose uko ari batatu bisha amasezerano, ariko ninde wabitangiye? N'Uburengerazuba bwatumye Uburusiya nabwo bukurikira buza burayica. Nubwo butubona Uburusiya aribwo bwakoze ibyaha byinshi kuko aribwo bwinjiye muri Ukraine bugafata ubutaka, ariko bari abo bashaka gufata ubutaka bwose babuza Uburusiya kongera kubukandagiramo. Uburusiya burabyanga. So powerful security guarantee Zelensky yivuze mu gihe ejo bundi twababwiraga yuko noneho iyo ngingo bayikuyemo. Twakoze ikiganiro tubabwira yuko ministiri, ntabwo ari ministiri ahubwo ni uhagarariye igihugu cya Ukraine muri Loni, bamwita Andrei Melnik. Icyo gihe yaravuze ngo Ukraine ibyo yari yaravuze yuko nta bundi buryo bwo kujya mu biganiro ikeneye usibye kuba Ukraine yagiye muri NATO. Nukuvuga ngo kugira ngo intambara irangire, Ukraine yavugaga yuko nitajya muri NATO izarwana mpaka kugeza ibaye intara y'Uburusiya cyangwa itsinze Uburusiya ikajya muri NATO. Ejo bundi uwo mugabo witwa Andrei Melnik aratubwira cyangwa abwira itangazamakuru ati noneho turemera yuko hashobora kurebwa ku bundi buryo bwa security guarantee, ubundi buryo bushobora kudesha umutekano, ariko ibyo kujya muri NATO tubiretse. Na bwana Zelensky nawe yamushyigiye aravuga ati tugomba kubona uburyo buduha umutekano kandi bukomeye, atari biriya bya mbere mwatubeshye mukadusinyisha ibintu by'ibipapuro bidafite icyo bimaze. Zelensky nako Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Israel ujye ubyita ibipapuro bidafite icyo bimaze, ngo kubera yuko nk'umwanzuro ni mu gihumbi kimwe wo muri 2006 ni umwanzuro w'1701 uvuga yuko Hezbollah igomba kubiri ruguru y'umugezi witwa Litani, hanyuma hagati y'uwo mugezi ndetse n'umupaka wa Israel n'igihugu cya Liban hakaba hari ingabo za Loni. Ibyo bigakorwa, ariko Hezbollah ikanga karenga kuri ayo masezerano igatera igihugu cya Israel, Loni gaceceka n'abandi bagaceceka kandi bazi ko ayo masezerano ahari. Netanyahu ahita abwira abahungu rero bati mu coaching imbunda mugende mu barasi. Bangaza batise kurenza ku masezerano, atisemo ko bayarenzeho. Niba barayarenzeho natwe tugomba kuyarengaho kuko ibyo ni ibipapuro gusa ntacyo bimaze. Ibyo bipapuro mubizana akazi kamaze gukorwa. Reka rero twe tujye tubanza dukora akazi hanyuma ibyo bipapuro bize kuza nyuma. Uyu mugabo rero nawe Zelensky akavuga ati ibi bintu by'ibipapuro mudusinyira bidafite icyo bimaze, mugomba gushaka uburyo haboneka ibipapuro cyangwa ibindi bintu bikomeye kurusha ibyo ngibyo. Asoza rero avuga ati we would violate Ukrainian legislation on behalf of Putin. Tuzirengagiza imiyoborere n'uburyo n'amategeko yose y'igihugu cya Ukraine igihe icyo ari cyo cyose Putin ameze kuriya. Tuzica itegeko nshinga, tuzica n'andi mategeko, tuzitwara uko dushatse igihe Putin akiyoboye igihugu cyacu cyangwa kishaka kugira ati gutegeka igihugu cyacu muri ubwo buryo. Twiteguye kwica icyo amategeko y'icyo gihugu ateganya. Now Ukraine iramutse yishe amategeko y'igihugu cyabo yose, Uburusiya nibwo bwayubahiriza. Aho ngaho tugategereza tukazareba ninde ufite inshingano zo kubahiriza amategeko y'igihugu kurusha undi, kuko Uburusiya bwakabaye bwica amategeko mpuzamahanga bukarengera imipaka. Ariko Ukraine ikagerageza ikavuga iti muduha agahenge, kuko ibyo ngibyo byakunda basabye agahenge ko kugira ngo hakurikizwe amategeko cyangwa se amategeko ahari bakayakurikiza. Kuko mashoro nk'uko twabitangiye tubivuga, ntabwo mashoro ikoreshwa mu gihugu cya Ukraine mbere y'uko inteko ishinga amategeko igifite igihe cyo kuyobora. So bamubajije ku bijyanye n'uko Donald Trump ashigaje iminsi igera kuri 17 ngabe yarahira, namara kurahira akaba azazana amahoro, aravuga ati mfite ubwoba bumwe bwonyine yuko ashobora kuzaza agafata umwanzuro kuruta uko yakabaye ahagarika intambara. Ati guhagarika intambara biramusaba kureba ku mpande zombi, akareba inyungu za Ukraine n'inyungu z'Uburusiya. Ati ndabizi neza ku isi bwana Putin atinya Trump, ariko nanone Putin ni inshuti ya Trump. Ati twanabonye Trump igihe yatoranyaga abantu bazamufasha kuyobora muri iyi manda nshya,
ati hari ibyo bita ngo yanominatinze mu buryo buri controversial, mu buryo nyine butari bwo ku mboni z'abariya, mu buryo bo batabishakaga cyangwa babona budakwiye. Ubwo buryo Zelensky akomoza ku bantu babiri, akomoza kukuriye umutekano ni umugore wahoze ari umusenateri, anakomboza kuwo bahaye umwanya wo kuba minisitiri w'ingabo cyangwa se defense secretary, akaba yitwa Pete Hegseth. Uyu nguyu yagaragaye kenshi arimo avuga yuko Leta Zunze za Amerika kwiha ibyo gushyigikira intambara z'ibindi bihugu ikimaraho intwaro mu gihe mu minsi iri imbere ishobora kuzahura n'ikibazo cy'uko yarwana n'igihugu cy'Ubushinwa, bishobora kuzayiteza ikibazo kuruta ibyo yibwira yuko irimo gufasha. Pete Hegseth akavuga ati ntabwo byari bikwiye ko dushyigikira ibindi bihugu ngo twimaraho intwaro. Ariko ageze ku gihugu cya Ukraine aravuga ati igihugu cy'Uburusiya cyagiye gisinyana amasezerano n'ibihugu bya NATO. Kuba igihugu cy'Uburusiya cyarafashe umwanzuro wo gutera Ukraine nyuma y'uko Ukraine ivuze yuko igiye kujya muri NATO yari ingingo ya kigabo. Aravuga ati Putin is genius. Aravuga ati Putin ni umunyabwenge, ni umuhanga, agenda amwemera kubera yuko yakoze igikorwa cya kigabo. Bari abagabo bari baragiranye nabo amasezerano banga kuyubahiriza. Ntabwo nawe akunda NATO nkuko na Trump adakunda NATO. Niba adakunda NATO, Zelensky akaba yumva NATO ari bwo buzima bwe, uwo ngo ntabwo bahuza. Kimwe n'uriya mugore nakubwiraga wahoze ari umusenateri, yahoze aba mu ishyaka ry'abademokrate, hanyuma nyuma aza kugaragara ari mu bintu cyane by'Uburusiya. Ashobora kuba bavuga yuko ashobora kuba ari muri deep state y'Uburusiya, yaba yaramwohereje hariya kugira ngo ajye nyine areba ukuntu ahengekera inyungu z'Uburusiya aziharanire mu kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi birashoboka ibihugu bijya byohereza abantu bakaba banamujyana ari umuntu mutoya akazakurira muri icyo gihugu kugira ngo igihe nikigera inyungu z'icyo gihugu azagiharanire yaramaze kwinjiramo imbere mu bafata ibyemezo muri icyo gihugu. So ubwo kubijyanye no gutora, Bwana Zelensky akaba avuga yuko Putin nubwo yatoranyije nabi, ariko nanone abishatse ashobora guhagarika intambara kuruta gufata umwanzuro wo guhagarika intambara. Guhagarika intambara ni ukureba ku mpande zombi akareba icyo zikwiye kuba zahabwa, hanyuma gufata umwanzuro wo guhagarika intambara ni uguhita akora nk'uko abitekereza. Akanavuga yuko afite ubwoba bw'uko bw'abo bantu banga Ukraine yatoye bashobora kuzabigiramo uruhare, ariko akongeraho ingingo yuko bavugana umunsi ku munsi. So ni ikiganiro Zelensky yagiranye n'itangazamakuru ry'iwabo cya mbere muri uyu mwaka wa 2025. Nari nkuzaniye kugira ngo tukirebeho mu buryo buvunaguye, umenye icyo yavuganye n'itangazamakuru nuko yiteguye guhagarika ino ntambara muri uyu mwaka wa 2025, cyane ko abaturage b'igihugu cye barimo kwamagira bahunga igihugu kubera yuko babona ibintu bikomeje kuba bibi kandi bashaka amahoro. Nta n'umuntu udashaka amahoro burya, cyangwa igihugu kidashaka amahoro. Igihe rero amahoro ntayahari, bo bakavuga yuko bagomba kwerekeza ahandi kugira ngo bajye kuyashaka. Reka turaza guma kubikurikirana nihaza kugira igihinduka cyangwa mu byavuzwe nihaza kugira ikindi gikora, kuko urumva yasubizaga Vladimir Putin wavuze yuko atazigera ajya mu biganiro n'igihugu cya Ukraine kuko kiyobowe n'agatsinda k'amabanda atemewe n'itegeko nshinga ry'igihugu. Ubwo we na Putin nawe hari igihe yazamusubiza, cyane ko ari ubwo buryo babikora, umwe avuga undi asubiza, umwe akora undi nawe yongera gukora nko ku bisasu. Reka ngushimire niba twabanye kuva mu gutangira tubana umunsi ku munsi. Niba warakoze subscribe warakoze cyane, niba utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nge nitwa Eric Mugabo, iyi ni Kakiso 27 TV. Ibihe byiza.